corporates are there and the reports are there. Handle this with care. Okurigirira muramuha ningashisimu ya Rotary y'omwaka gw'2026 nigamba kuretaho empinduka ey'obutwire omu byanga ningashi creating lasting impact omuri ekyo nikwo kutongozaho okugaba eshagama okuhwera na munonga abakazi abarikuba nibazaara. Okutongoza oku kukoreirwe ha Rotary House omu Kiyanja omu rurembo rwa Mbarara omwabazi ogwanya omwabazi. Ambrose Musinguzi Manzi president omusyo wa Rotary Club ya Mbarara atugambira abwenki betabira omuhuriro egi. Rotary tushaziremu kujenyigiramu abwenshonga yeshagama okweyongera kugubane gumarinche mu society yitu. Ito nkaba Rotary tugire kukireba kaburijo nko kutwenyigira mu nshonga nkeze ziri kwata society yitu twagira ngo go mwaka tutekwa kwenyigira mu nshonga egi turebe mwitwe Blood Bank twagihe mikono. Musinguzi hagizire ngo umwaka gwa Rotary gw'2026 gwaza kwaho nibenda ngo babe barunde ine unit omutwaro gumwe zeshagama. Mbena neji tushaziremu twagira ngo tunyigiremo kandi tuyina amasiko ngogo mwaka at least gwaza kwaho gwa Rotary ya tuza kuba twarundine nko mutwaro gwa nanka letazi zikushika umutwaro weshagama. Ati nko mucyara abakazi bingi bafa aho turishire kumara bambazara bamwe ine bintu bingi kubamara mushagama ushanga batatunga shagama abo shagama ku mu magwaro Uganda abo kusasibwa abantu na munonga abakazi abo kushanga abantu bazara babura mushagama ninga abantu abo kufuna accidents bakaho mushagama so twataho munonga kugira ngo twifumbire mu hureji tugundane shagama tukamanya ni wasancha kare kuyamba nyowe ningiwe. Vincent Musinguzi president omusyo wa Rotary Club Mbarara Ranchers agambere nawe ahabwenki club ye hetabira omuhuriro egi. Kireho ihuriro egi yo kugira ngo abantu tubamanyise munonga akintu cyo gabishagama eki kikaritwaho governor witu Daniel Mukasa Damurira ko kutuyo mwaka gwa impact yasharamu twekwa kweta ngo ni impact days harimo bingi bituza kukoreramo konka na munumwe kitokutandika ndacho hati kibaza cyo kwamusha tatanga ku mwaka gwitu no kugabishagama ahabo kuba n'umurumo guturu kumanya ngo taro factory rukasa gukora. Noel Sabit okurwa muri Mbarara Regional Blood Bank agizire ngo beyine kizubu hecyamani okushanga ngo eshagama ne marebero 30 byonke cyuriye eki ahabwa Rotary rije kenyigiramu utushaka nzo mashomera abantu bakahishagama nanye ndagambira bakuturikiza ngo eshagama re expiringa ombero 30 mwenu waheza kugiho umuntu eyine kucheberwa HIV hepatitis B hepatitis C syphilis nangwa na blood group eshagama ejo ombero 30 eshime kuba yagiro mu magara g'omuntu. Sabit nagira ngo ibura ryeshagama ryaza kwaho omuri Mbarara burizoba abantu 5 bashemerere ku bantu bagabishagama. Uza kushanga twine referral hospital twine na other transfusing hospitals ningasha marwara gandi agakwikiriza futeke shaga umuntu omubiri so noza kushanga yitwabo kuba target yitu nkitwe every day ningashuburi zoba abantu 5 bashime kwana bagabishaga. Bwanyuma yo kutongoza hehuregi president obeirarho wa Rotary Club ya Mbarara Abel Kahara na body ye bahereze yo bwebembeze har president omusya Ambrose Musinguzi okutandika emirimo yo mu butongore. Please also receive it because we've been using this for this year. Gasha kwa Dorofu ayoreka omuri Mbarara. Ageze